Obično se u stvari za junake vezuje i posebna snaga. Sad, oni mogu tu snagu dobiti ili rođenjem, ili mogu biti obdareni u toku života, u mladosti, na neki čudesan način. Kao primjer rođenja možemo navesti upravo Miloša Obilića. Opet je Vuk zapisao priču kako je Miloša rodila majka koja ima divske karakteristike. Kada oni dolaze i gledaju, znači za Milošem, idu da vide ko je to dete koje je tako zabilo sekiru, koji niko ne može u drvetu da izvadi osim njega, koji s lakoćom vadi, i oni vide u kući kako žena velika mesi hleb, a zabacila grudi preko ramena. I Miloš, tako veliki dečak i snažan, znači on pozadi dođe i posisa u tu majku. Znači to obeleže zabacivanja grudi preko ramena je karakteristika mnogih demonskih junaka, odnosno demonskih bića.